Trupor Sngewlem jong unong san Hima. Ki Sngewlem jong kiri ke perthai bat ki brio nakaleng ke perthai kila poi sha Italy mentagasngi bane shimenta Sngewlem hagasngi on tap yo kpa bakhoi upo Francis Sngewlem ba khledo jong ka balang Catholic bala khlatno hagasngi ningkong ka arphoi tarik ke bade ke Easter Monday hagakarta ba prasnam naga jingpang stroke Ki Sngewlem ke perthai bakentup ya ke Presiden kari India ke Droupadi Murmu, Presiden kari US Donald Trump, Presiden kari Ukraine Volodymyr Zelensky, bat kiwe kilapoi ha St. Peter's Square mendagasngi. Andra ya kamet jang Pope Francis na St. Peter's Basilica sha St. Peter's Square mendagasngi. Palat san phongut ki khle nong sinshar ha ka prathei kilapoi ha jinglet on tap ya Pope Francis mendagasngi, bakentup ya Presiden ke Brazil Luis Inacio Lula da Silva, Presiden jong ke France Emmanuel Macron, Prince William bat kiwe. Ya Pope Francis antap Basilica jong ke Saint Mary's Major katkum ke jingkwa jong ubalalong Pope baningkong ban syatep syabar jong ke nongba Vatican hadian shispas namtam. Kumba arlak sempo hajar ngut ki padba kilapoi sya Basilica ban shimenta kani ke jingle nyam hakabaan penyat de Cardinal Giovanni Battista Re ubadei uprelet jong ke Italy ubalakhnai puis nam karta. Kebasmutanat kalong ba Pope Francis ukwa benumle buram palat yu hagasngi ontap ka Italy kalabu hadu hajar san spangut ki pulit bat khat san spangut ki shipai ban pahara hagan gasngi ontap ya Pope